أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من دين كنيني نعم ماما دنگريري ما آتاو دنگرانو أرو آغولي لخو وسيتين قرمون سكه من دين كنيني قرن قرى يغيما أبو بكر هيدرا وكوين قرخرندو كتاي أدور خوتينا kenanga ale mahame bun bajegi nanga hositin qarmon suka humantena terengan nanu nyuguma ayarima o kuina qarqarenta kata a suka humantena o maremu o wala laqike o wara wara nqube worni dangita insha Allah ora ko yinanti Allah hare neman no kisinga kama ari sahabanu idga migo yankana uhudi quraini iro kahirnu isu yagemu me keta quraini kahir nundi gajangen klase idraponga kini serebenui ora kun saw a taronkama Allah haren khanari gajangen klase adraponga kini serebenui ora kun su ko manten saw a taronkama kembrenga Allah haren nemando kisenga kamari sabanu iro kahir nu iya rome keta gajangen monsro keta toyina merga keta kahir nunda Allah murunanti ina ferenya ina silaminu ku hata purke ga sore lono silaminu do mena mobe na sababunya Abdullah ibn Ubay ibn Salul kende kapallemu ya haiga sage benya namburo silaminu palle kahirnu da isa gantengari kamusiki sere asage tukunye kahirnu ken kibaren kiya wa irawari nanti ku haiga sage bakaro Allah arinya batenne mando kisenga kama kita innata silaminu ndi keta ina ferenya ina silaminun kutun hana sori ni me ke sababura gajangen garawo bonno silaminun kiteni mobe ken sabura Abu Sufyan ibn Harb ara qinda nanqi nan tandiga kata aw sunko nga aro khazrajinko aga nakata ferenya na kunkoni na kumburo Allah harembate angawari gajange ke aw bonno ikiteni kemra qinnana ariset hongutu ni jonko islaminu ndagaranga adiga magotin tono islaminu ngamiga wase qanem mukun noqube kemra are qanem rawtu atiya ahla ya sharib yasriba dungonu okuri mempiti ankungare honto kurangu na basinta okurangu na kebe gane awsunko nga aro khazrajinko kembre nga ori mempita angunga keta qabu oro onne gale mukunaga aro o hawatune lemu qaboro kuna himenu gabu o imenuri kengani muhajir nanu kengani hijra nyanga qabu oro kunaga gajange na oro kunyanaga ka kebe gana anku awsunko aro anku khazrajinko basinta okurangu naga ha bas honta okurangu naga kembrena anku na takhebu gajange kedi ori mempitankunga keta qora diang gabe ko birambe agare digamen suko nan tlawati be dar hugumunda ko nanti aw sunko aro khazrajinko iri jongo yugo ke tikkainde aro langande iraka kaindi burunga ira langa iti kamo iti yeli alla gana langa yeli alla gan tanya remura ira digan gabe kunara nanti okuna onabi mella wara nanti kun sage bakarangu mate okun sage bakaro kembate iti abada kentanyana kenta yana hangun pililla toye kingando kempa kharla nawa agantaro kui okuragai agantaro kubate okuragai agamaro ku kanema oku khonira khanema
okunta o nabi men la wala wa okunta o mare mun ka hanan la wala kinyani mu'minanwa kembrenga iraka ira digamburun kara ura langa tiken taro gumunti ti shatamahu aqibaha shatima ti iraka kayni burunga wala anahu ashada la'ana ura langa khana langa nen so qotenga kinganya watibe kinna nan sage aggi ken duragunte amundu ho amakengida asage nan daga Abu Sufyan kembrenga o murhonga ni himbe kengani na sogelo silaminu kuro mena kembrenga oranta kenga silaminu ku inyante ona meriga mobe inyante ona mbuti butenga mobe kembrenga honda ore hatana maganta kahanya anna tangani himbe nanti sore na loiro mena tikellanta yana ha kempa khalla kellanta yana kembrenga kinna nan sage nan diga kekoni Abu Sufyan ala kembra ken kharani horo kahir nu kubate woti kenda Abu Amiri kenni koy Abu Amiri kenni ausu qabilan siraywa sirbe no gara dina nyaare mundu nan sami Allah haren kenkane Abu Amir takhawiri ka akenda nasarandina akenda kenya yaare mundu kenya sawunu ya khali ti Abu Amiri ar-rahib tin nasaran karamo kena Abu Amiriya Allah haren ga diga Madina kenda ni akenna nasaran karamo wa wonyari ay nasarandina yakama kebe gana qabilan sirunga kina ausunkonga ausunko nya darno musri in hitoka khalli ya darno in hitoka khalli kembrenga Allah harengari Madina watibe keta Abu Amir ge ara Allah haren koni ma khonna on sukhempa ke masro agirna de kata Allah harenga ata Allah haren ngani ta Allah haren tike Ibrahim dinan kama te Allah haren ta kama tike ana Ibrahim dinan kama ta Allah haren pai garati kebe tikempiti Ibrahim dinan tike ana kama kenyan sa Allah haren da sai nanti Abu Amir al-Fasiq kembalo nya aqli ar-rahib ka agara kedda me ko na Allah haren koni na ko na Allah haren ta Ibrahim dinan kama kemra jamin dan ya aro Allah haren na ken ko ta na Allah haren gata dengan ni al-Fasiq gilikin ya bani islamin mu'minun kana ra kirke toy Abu Amir al-Fasiq kenya to kembrenga konna on koto aro Allah haren na ma ara ko nanti Allah haren go debebe ikiranta birene kendebe Allah haren go debebe ikiranta birene kendebe kiro Allah hare muyan kote banen kama debe banen di tikenta yan kenno kusui arise to hongutu adiga Makka adiga kau kahirnuwa Allah haren konna on sabra kenyan sa kahirnu ngai baka serebenu ga bugro kahirnu bate ken a habisu nga kahirnu de mandanu ken quraisu de mandanu kembrenga kenta khanyudi akena koni Abu Sufyan dangan ti ike hingan qora qabla ke siruma mobe ken ausun gonga kembrenga tike koni ike na ausun gon qiribane ti so bakaro Allah harim bate naliri ke bate tike koni gar qiribane kembra ti so bakaro Allah harim bate naliri ke bate kenya sawabuni Abu Sufyan gara ipla kenya agari dawari kesiti Abu Sufyan qallenga makata na hasrono kembrenga Abu Sufyan ri qaneto Abu Amir al-Fasiq dangan te Abu Amir kembrenga anga atinkinyere angara himbe koni nanti anga nan qabilan sirun qiri yo bakaro Allah harim bate wo tokini rambate kembrenga anga atinkinyere amma osrone an qahanan diga anan dugo qiri umbura Allah harim bate hare khazrajin ko ngama dumina mbura bate ausun gomba nenda bura bate keso gajangen bonondini Allah harendi siruma kembra Abu Amir ya khanari monsro lisa beso kamana hay kahirun suri ya ngi yo kamana hay agoni golle be dawari islaminun khana sigi iyawo arintenga Abu Amir le Fasiq kembra khanari magotin tono akenga tindo wati be are kanen rawtu atiya ausungon jama ka ausungon da tu sirebe gani ira tu sirebe gani yara go sehinare kanin rotu nanti ausun kon jama yara go sehemba kira khandi tiwo inu rohon koni ausun kon kusaga samanda dangani woti Abu Amir dangani ti Allah kalwai ya fasiq ke Allah kalwai yelle Allah ganta nyaare mura yelle Allah ganta khairin yanda Allah kalwai an bai mun himbe ko mako kurai o kunta bakaro Allah haren baten nan to kiranga o kunta Allah harella wala anken dangani anken fasiq ke ira digambur gabe konara tol magi digamenga kenu ara kengama kairun tarokendi
akembe gara dame be kono kahirnu nda nanti ike ga no qiribane wo tokini ribade keta hari umadunge akennan se hari masehe meta kine kenya ya bane kenya bundarga kenno kusui akusanti aswaba qaumi ba'di shar aswaba qaumi ba'di shar ti hobre nin serun kita ampalere nge bu hale madina ja hobre ninge serun kita ara yawumbu iduiti kai kembrenga asage kata kahirnu akebe gana murhonga amaken kita kebe gana murhonga amaken kita akendi innene ya lungana Abu Sufyan dangani nanti ike khoni gana ausu qablan qirikin na ime qablan ike hingan qoru ma mobe ike ndo qiribane iwo bakaro Allah harin bate nan to kirige bate Abu Sufyan kanyi ga sawo kenga kembrenga agari haru ga madunge seta kini kenya gundarga ketara kyabo ti hobre ndike serun kita yi halere kembrenga agi kendura unte kensage kata khurasunu kembrenga ora ko inande khurasunuku iro yagarulli gajarake yaru iro yagara begari aw kene yagaru tami aro halle kembrenga iro yagarulli ka yagaru ku yungume e yungumawo kenyi hindu bintu utba e yungumawo ni kenya ma kembrenga yagarun kana watinki parce gajange implan tarase wa sapa ila sapan tlemuni silaminu ni sapan tlemuni kahirnu ni sapan tlemuni keta isuka hamanden yawo me atodro ordu nankini kenga atinya nisa yarun giri ni golengole kenga ni hindu bintu utba ari kapalemu kembere arai dimunya wima iro din tugunu yalli dimisanun gabe nyanyu ma aro dondong yo kamana lo kahirnu safanun do mena yo terne ke safar mena yo ra ke safar me wo kamana kahirnu barama yo kamanu tiga yo kamanu sagondi yo kamana yare kahirnu safanun do mena keta tarugumunda koy nanti hindu bintu utba ari jama ya rubenu gorai keta tira tigande aro baramande ira jopa konui ira jopa darpo gumunye kinani abduddari qabilanga banu abduddari na sawabunya kunya ni quraysunu darpo gumwa ora koy o wala laqid dangintondi nanti quraysunu qusay fatiha le sorenya quraysunu do mena kebe gani darapon qibarenga aro heji anu minin qibare aro alkawa bahillemen qibare kembrenga sorelo iro mena keta ma anya sabu ura kahanu fosime kanema yoni gaja ka sir haqqarmanu benu ganyuri kembra kungitana hinun taani iro mena ira bana su takhinu kungine kebe gani banu abduddar qabilan serunga kembrenga darapon qibaren to kunyama kembrenga hindu bintu utba ire tigande ari baramande ira ken jonkoy kata darapo gumum panai ire jonkoy darapo gumua yokomana sugenya yokomanti waiha banu abduddar waiha humatal adibar darban bikulli batar yokoma ke suge digana sagani waiha banu abduddar waiha humatal adibar darban bikulli batar kemure na kangai yokoma de abduddarin ko lengina ko tangare abduddarin ko an kunyane kurem palle tangandanua kurem palle humatal adibar an kunyane kurem palle tangandanua darban bikulli batar kemre akarakatu ne ya lenki te kahalalinge besuya lengi koni karakatu ne ya te kahalalinge besui ikamana kya sugu waiha banu abduddar waiha humatal adibar darban bikulli batar abduddar ko lengi na ko tanyere agara hoye lengi karakenya waiha humatal adibar kurem palle tangandanu na ayay kemure na kangai drapo gajan kibare ana drapo gumiya mare darbo gumenga na sabati gajayen was sabatin darbo gumenga na wuru gajayen wuru ya kama na kenya ko ti kurem palle tangandanu na gayai dorban bi kulli batwar karakatu ne ya ti kahalalnge besuya hindu bintu utba akama na ke digame akoni ari kapalemu ira pasanga ben saundi darbo gumukui ni isukaro mosiri kinga ya watibe Abu Sufyan bin Harb
aken kahanara sehe wo jonkoi kata darapo gumukoi aken de kamo yaru ku kalem pala aken kahanati aywa banu abdudarin ko aywa nda ga watu nandi darapo ke aro sabatini tai kembere nga kenyen nda ga na to aranta sabatini tai badir kota agara himbe nyoya nda go munana kemenya nyoya kembere nga karo darapo kino gilisasa na sawunya badir kota darapo ni ankunya ma angun darapo ngai serebe ma badir kota bani abdudar qablani wati kenda an-nadir bunil haris an-nadir bunil haris kenya darapo gumenga badir kota islaminun da ke mana burawa iran garante yarga ima ken karre ko sagara garante yarga darapo gumenga na kara gayen obono jango angana ken garante liga ken gonna gayen bono ken gayen bonen koni men takenya kembra islaminun da darapo gumenga garante yarga badir kota kenya an-nadir bunil harisiya kembere nga gayen ni malala harenti yaro lakhay worno id kutundi amena ken kanin charu bagano ar ukhbat buni muaid wala ken qisan sawu a taron kama kembere nga abu sufyan hay kama na iha qarenya kan nikenyari ti badir kota an kunye darapo gumunga wa darapo gumera ken ngarandelga keta himbe garo kita kendo kita ndai ago munana badir kota an kalle menya nyoya kembere nga gilis sasa para darapo kinoi wa kinni sere bera gan kaba abu sufyana watu nanti abdudar qablan seru gilli ikismallatu darapona ke qabla yama bo nanta o darapo ligani ya ayma to kellanta yana kaw ko mana digame akoni dro digame bego buteloniri keta abu sufyana rakenya go tinda badri kota himbe garo kita iwo muna kemeno kita ne garda darapo ligana ina kinoi gilli sasa gilli hinga mallato ya kahana wa kinni serebero agan qaba a taro gumunda ko nanti gila abu sufyana gara ke kelema ko kebe gani darapo gumu ko e bute ya ken ko to mosiri a e bute on ko to mosiri ti abu sufyana aro ke digame kemere ti abu sufyana dangani ti kemere ange nga simana nan to kuni ser lambonto yewa ange nga simana nan to kuna qaranto yewa a kemere nga ange na muyiwani wucine angornatu birambe oro konnu ngana katime angornatu yeli okuna qaranto yewa wal moyta qaranto yi angoni kento ange na muyiwani ange ngoti no gugar da darapo liga na kuna kengi ni sertane ken ange na suma nan dokuna qaranto yewa kembirenga ange na muyiwani wucine angorna to guga ni serbe birambe oro konnu ngana megge mallamaw angorna tu nanti ogani serbe ke ganya watibe abu sufyan nyagali mosri aratu igara girni himbe kanema ira kengita parce que abu sufyan ra girnda pour que ni butem ni mosri ni butuni ni sagoni ra girni kenya kanema kemre ara kengita darabo gumu ko ana ita abu sufyan dangani tikemra gajen ngana giri angorna tu okugani serbe wa kenya ya watibe kebe gani hindu bintu utuba yari kapallemu targo gumunda koy nanti ira sugen sawni ira kahirnum pasan sawni kebe nu igatla darapo gumunga watibe iro kuren jaman kuteni okuma kum pasan sawni targo gumunda koy nanti yaru segi kunyanyi ke pasa sakhe yungu maondi yaru segi nan ka hukutunga kunya yaru segi ahana ni koy iyungume kenni hindu bintu utuba kenni iyungumenga aro hakim bintul haris hakim ken ikrimatu kagumena aro fatimatu bintul walid ibn mughira aro barzatu bintu mas'ud aro araitatu bintu sulafa ay araitatu bintu munabbih ibn al-hajjaj aro sulafatu bintu sa'd aro khunas bintu malik aro umratu bintu alqama ku yaro segi o hayni sugebe koni ku yani ayungu mauni nankahu yarun kutunga keta terankare ya ma hindu ya koni sugeke koni na diganan sage kutunyi sage nari kembrenga hindu bintu utuba ara kahirun sapa khoresunun sapa no mena au kama na sugen sagoni sugebe ara suka homantella garunya qafunye ara sugeke suka homantella garunya qafunye agana koni yarun kutungo sagenari hindu wa koni yarun kutungo sagenari ken suge na kangai hindu bintu utuba
iro quraysun sapando mena o kamanu sagondi o kamanu barama ataqamo atin nahanu banatu tarikh namushi ala namariq والدر في المخانق والمسك في المفارق إن تقبلوا نعانق ونفرس نمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق أركا سغني قريسنوا أسوكهم أنت اللي قرون قافني أوني سغاري أتين نحن بنو طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المفارق إن تقبلوا نعانق ونفرس نمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق أركاكني هندو غنا كوني كتو ساغناري هندو غنا كوني كتو ساغناري كسوغا ورن قنغاي ati nahanu banu tariqi atoku oku yagaru oku ni tariqu remuye tariqu oku ni tariqu remuye tariqu ni kangai kenni yuwai ato mundenga na atu inden mosir honu ti tariqu tigen himbe go chunu serungama anta unden tatai kembirenga ati oku ni tariqu remuye ati namushi ala namariqi oku terne ndara nu benu baindenga ni kungordona ngawiya na ndaram bay na surondi na kungordona ngrakama to guterne kenyeri kengure na kangai okuro ndaram bay nga oro kungordona sago mana oro yugo mbisimla mo nga tangama ati wadurru fil makhaniq ati lujama oku kanne jaman kanyu kenyo ku kannenga jaman kanyu kenyo ku kannenga wal misku fil mafariq ogu torin karundo menaga misku nya sotintengo misku parfait kenya fusantengo ogu torin karundo mena mana aw mananti o yonkulan kasanali yaare yonkulan timenga laga tindo yugo ngadro akone ngorno yugoni hay munana kenya go ti ogu torin karundo menaga misku parfait nya okenga in tuqbilu nu'aniq aga na jonkoi na kayo nuku gaja na aga na jonkoi na silami nuku gaja nan katiya ne gaja ti sobe nan katiya nu'aniqi tikenga ne to aga sumbu sumunu wa ambarazeni kenga ne ya wa nufurisu na mariqi kenga ne on daranu bayni agara kungordana ngo daranu benu kama aga na gaja ne ti sobe nan kata silami nuwa aw tudbiru nufariqi aga na halla warqa aga na baragajen yana ti sobe kahirnu islaminu ngana aga janan katai aga na wuru kembrenga ati nufariqu wa hatta limaun firaqa ghayra wamiqi kembrenga hatta be kanega nda halaqari hatta limaun be kanega nda hale kembra hindu bintu utuba ila kesuya koni na kahirnu sagondi orni sagare ati nahanu banu tariqi tokuni tariqu lenyagarunyi namushi ala namariqi oko terne kungordona nuyari wa durru fil makhaniqi jaman kanyhunche kenyano ku kanninga wal misku fil mafariqi kembra misku parfait kenyano ku toren karun ndo menawa in tuqbilu nu'aniqi aga na jongoy kembra wa sumusumu na ambaraze wa nufrisu namariqi kembra on daranum baynara aro kungordonan aw tudbiru nufariqi aga na halla warqa nanguru kembra wa hatta limaun firaqa ghairi wamiqi hatta limaun qamega nta himbe halaqari kembra hindu bintu utuba ila kyakoni kairunda kuresununda ni sagondi a kiganya watibe honono tiganden ta toniri angari tigani barama bana intatu yo himbe yana kiganya tigande kadangare ya ma darfo gumu a kiganya ke tigande ro darfo gumu ni mosiri keta tarko gumu nda ko ena di hindi na to kamana yare kayro ku safando mena aya anga saw abu dasmai kingani wahashiya a ati wahashi dangani tani ishfi washtafi andu jara ninge jara
ken wuren khanga ingara himbe kanda pasara kenya mari ti soro sika kalle nanti Allah hare ne manu kisin kama gana ken kita na ken gari walma agana ali kita walma agana hamza kita pasigara ko nanti gana sira sukari i hawa tambatu warun ku soro sigi duba ne gahe ken di hawa baka ken valan di hawa baka ken birenga ara wahshi nyamartu ku soro sigi duba ne ken birenga ar wahshi ra me wari atu wahshi ani du jara ani ke me jara ken bira keko ken bira brambe gara tigane ngaro kurellemu nyimen kiana khurasunwa tarqu gumunda ko nanti kebe gani darfo gumenga kayanun darfo gume kingani bani abduddari kon darfo gumenga wati ganda talhat ibn abi talha darfo ni kenya ma uhdi kota kenya wati be tigane kirai men musiri tigane matungari kenno kusui akusa gari setu hongutu nambu nan sigina anindi nanti islaminunda ti hombu ike kanema komi badiri kota utbatu garanya mobe nanti birambe akinga nyamunda kurena sage kembrenga abu jahaliti akagantawa na digangabe koni kembra ken kana kusaga butu nambu nan sigina anene ni akhi go ken shaybai aro ile go ken walidu ya aro kumbu nane nanti mubarazatu tuna kenya nambu me kanema kenya watibe igabu me kanema aliro hamza aro al hars kumbu kembrenga kebe gani otubai ari akhi ari reme suko mante nto kembrenga tol hatu kana haigara kemmenya ya uhudi kota hindu bintu utubari kapale migra tigane beriya kenti gane matunga kendi agengo saga bu na sigina aneni nanti islamin nda ti hombu ike kanema kingani tol hatu bun abi tolha kingani kahirnu ndarpo gumenga aga bu na sigina aneni kina islaminu mo masro mosri kembere islaminu ngommi ngalenga konko wana mbuga kanema ken wuce tarugo munda ko nanti ken wuce la to honne yero serego baga kebe an tolat bun abi tola ken kono kuma nan kule doro nanti hombu tigem rat islaminu sere yugo sagen tagarawa ato kule nga wuce late kembere nga tarugo munda ko nanti serebe ga buga kanema ken azubair bun awam tikenya mbuga kanema azubair ga bugu abutunde yambu na sabunya yugo kai kama na kule be ken tolat bun abi tola ken digi zubair musri aken da asma islaminu kanwa ken qarani islaminu kama na ihinunya gambuni igara ertarinya ne mo buga ken da asma nan tukanwa kembra zubairu bu nay abutun dengo tolat bun abi tola ure musri kembra na tarugo munda ko nanti tolat bun abi tola tekembu nay aw nyogomenya kama kembra kebe na zubairu ya kembu nay aw sin kama kembra zubairu ga bu bane tarugo munda ko nanti zubairu abu nan kusan tilengai atindoi bane akusa nan girnan sige singama nan jalli nan setu tolatu bunabi tola nyugomen kama a setu tolatu hale nyugomen kama nan kusa gara ikan ikitem balanda kanini keta na kanuni seni isuka mandele kanu seni ya kanu seni watu be kebe yani kamungajange nga kembu wari keta ira meriga seni tarugum da ko nan di hara wuce malado zubair bun awam akusa gara tolatu bunabi tola ara hanka seni nan ta noni nan kusa ikambun na kurusi ken kusa gara khurus hari madalame taro gumunti wazabahu bisayfihi akusa gara khurus ken kusa nan girnan sigi tayon kulan ken ya watibe Allah harin kabar Allah harin Allahu akbar ken ya salamun qahanati Allahu akbar kabare be ma safanu mena mi wayere ne a kairun ya oke salamun ya oke a isu kabari ken ya watibe taro gumunda ko nan salamun patenga sukama zubair bun awam hagra ke yugu saga ubenya ara hagra tawe benya na kusagara kare haru madalame salam nun patenga ngasi kama karangare ya makebe na Allah harin me taro gumuna ko ina ta Allah harin patenga saka mam mosiri kembre na zubair bun awam to yugo ko nara kento taro gumunda ko ina ti Allah harin da kento sawu zubairu ya ke qurayari wati hawari rasulullah ken Allah haranti Allah harin ya ala wurin musri Allah harin ta dangane ati inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi az-zubair ti annatun nabiyyi mesu qarlen senne wa ma hawariyin wurin qarlen senne kemte qarle mansure qarle ma be tinton dengawo patroni me kembere ngai wati ganda hawari qomi isa qarle mo mo watin iza qala isa ibn maryam lil hawariyin kembere nga Allah harin ti nabiyyi mesu hawari wa ma ike kana hawari ken az-zubair yayi azbair bun awam ala harin ya alintenda ke konara
ken sabuni wa azubairu khili hawari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ken sai ke dingirai ahara ke yu sago ngolle benya ken benga kahirunu mpaten karu kama ke be ganin islaminu nga kum paten nga su kama Allah harin me haten nga sakama mosiri azubairu ro ke golle ken benga ke be ganin kahirun dar ko gumenga ken tolat bun abi tolai akenya nya hurem pana hananga udi kota na sabunya hinnu gara tigane benya kemma tunga kendi kembere nga bu nandi dukin kallenga azubair bun awam kenda ayon kulan kutu bagay na kurus kembere o mare mu harsa o dangi ta kutenga o mare mu kebe gani talhatu bun abi talha birambe kenga kara zubairu gara akendu baka inyugo men kama na saunu na kurusi kembere nga draponga kenu sendi tarko gumunda ko nanti talhatu bun abi talha a akhi wo nyino akhi wo nyino wati kenda Usman bun Talha bun Abi Talha akenda drapon mutu na sigitai kenyi kallana ke akhi goma gara drapon mutu na sigitai kenya ya bane Hamza girna sakama nan same kenkane tarko gumunda ko nanti kebe gani Talhatu bun Abi Talha kenga karabane kahirnu ima ayaga mundu khari gajangen kusagara meriga kebe gani bana madan bakin ida kella khawara keta gajange kusagara meriga gajangen gara meriga keta silaminu iri jonko yi kahirnu darpo gumye na sawunya kahirnu ku yaro ken hindu ari kapalemu yayi kamana sugebe sawni darpo gumu ku ni sagondi silaminu butundenyi ure mosiri aro igara yugo saga onde ame be ko nanti gajange ngana gidi iro konnu ngana mekta nanti Abu Sufyan worna tu nanti kunga ni serebe kundi ga mumbe nuga ko kendi ga mura silaminu sunundi mosiri silaminu butunte iri jonkoyi kahirnu drapo gumwa kenai Abduddar qabilan seru surota miyali gajange qurayni keta ikunyani drapo gumwa kebe gani Talhat bun Abi Talha Zubairu gara kenkar wati be tarku gumunda ko nanti a akhiwo kiyan Usman bun Abi Talha kena drapon tunan sigitai ora ko nanti sahabanu iri jonko yi kahir nun drapo gumunga uhdi kota o matakiniya honda drapon to kenkali bo kebe gani Usman bun Talha kena drapon tunan sigitai Hamza girnan sa'a kama kenno qusui Hamza ra katu ti buti en katundenga Hamza butawre mosiri Hamza ra katu ti kahanga ayimuna na kahanya kande ayon kulanyari ari yon kulanyengendi kahandiga makahangora akungen kita tarko gumunda ko ena de kahanda akungen charo kebe gana tatenga na tateke me charo bakai tima kebe gani afrutunga makengo bangene khurayni kahanda akungen charo yankana ma furtu makengo bangene khurayni Hamza ra katu ti katunde kebe gani buti en katundenga kemra kenno kusui ta saunanja akra bo keni suro hilandi gile kahir nun darapo gumunga himbe ga kara kennanga hale ke be hayga kara kyan Usman bun Talha aken kana akhi wo yino wati kenna Abu Sa'id bun Abi Talha kenni suro sikaninga ken kahana radrapo mutu nan sigitai kusuro hilikra hale aken kara drapo mutu nan sigitai agara drapon tu nan sigita au kama nan gaja kebe gani Sa'ad bun Abi Waqqas radiyallahu anhu kenyi sirai ani kalahunci serentu mosiri akitenyi gali kalahuncendi wagana nukube tele angabari antaken futana kenya wati be Sa'ad bun Abi Waqqas radiyallahu anhu ken kusagara kalahuncen futu na tlemundi Abu Sa'id bun Abi Talha akusagara warakama taruhu gumunda ko innanti kala hunje ke diga kita iborande kumendi koron forake worane kumine be hayno wati kenda naharu kiyani borande kumenga kembire nga kala hunje ke diga kita no yena kusagara botono kenno kusu taruhu gumunda ko innanti ara kenga ganten toko annenen kusaga bu nan saw agimen nene kama akataru no hilakari kenga ya bani akusaga akara kembate suri o mare mu kumare mu sorosiki kebe gan Talhatu bun Abi Talha ar Usman bun Talha ar Abu Sa'id kusuni mare mu sikai kita kusukra nan toki me uhudi kota gili kahirnu
ndarapo gumundi gili kahir nu ndarapo gumundi kinga ya wati be soro nagatanin khanara darapo liga soro nagatanin khanara darapo liga kenni koyi taro gumunda ko nanti sirhana kitala atu buna bi tola kelle ni woy wonino woti kenda musafih ara ni woy woni woti kenda musafih bun tola musafih bun tola atu buna bi tola sirhana hana bega kara kelle ni go kena drapon tu nan sigitai kenni kahirun soro nagataninga himbe gara drapon tu kena ya wati be sahaba quray woni woti kenda asim bun sabit aken kahana ikala hunji siranai akitena le kala hunji ni mosiri ken kusagara drapo gume ke hay kengani musafiya akusagara kala huncen sirai kala hunce ke diga kitara boto mago ma raboto ma boto mongo ngarnya ngono kenga ya wati be kenda sirna ali ibn abi talib karrama allah wajha arani kennan tindai ken ka hanara akutenti mani asim ibn thabit radiyallahu anhu kenya na kala huncen sirai akenu seli kennan ali tindai ali kusagara akutenti mani kembira omare mukai soro nagatandi gili darapo gumundi silam nungra himbe kari gili banu abduddari qabilan sirru kembira taro gumunda ko inandi kebe hayga kara kengani musafiya tikenka akhi wonino ken akhi wonino wodni kenda kilab bun talha bun abi talha kilabu bun talha bun abi talha kenka hanara darapo liga nan sigitai na sabunya abduddari qabilan sirru abu sufyan haygara digame be kira kendi toro mosiri keta iriya har sunde kallana yima drapo ke ona takene sendi uriti kempa karla yin uriti ken desoy keta kilab bun talha bun abi talha kenda drapo mutu nan sigitai kembre ga umar mutar ko gumda ko nanti zubair bun awam radiyallahu anhu hawari rasulullah ken kahana girnan sau akama kilabu kama hilaqari arakari keta zubairu hagra surahi lakari serehana kengani tolatu bunabi tolai zubairu ra kengari bo kebe gani ade nyugon ka hanai kengani kilabu ya atlana ken ka hanakari kembrenga kusoro kragi gilika hinun darapo gumundi salamun da kesura kille kenga bugono hilakari hotana wono wati kenda julas hono wati kenda julas bun talha bun abi talha ken kani kilabu akhi way kusuni talatu bun abi tala renyugunye kusiki bi hay toki ni me nangiri musafiya na lawra kilabu ya na lawra julasiya kusuka manteni sirhana bega bu kelle nyugunye hay kusuka mantega kembrenga julasi gabu kembrenga tarugum na ko ina diken kara drapoliga kengara drapoliga watibe kembrenga ti asim bun sabit ora ko ina dihimen kala sirana qore ya kidanyi gali kala ni mosiri kenga ya bana asimura agulati kala huncen diga kita aqenu sendi tarugum da ko inanti kebe gani talhatu bin ubaidullah kenda akutenti mani talhatu bin ubaidullah kenda akutenti mani asim bin sabit kena kala huncen sirai kinga ya bane talhatu bin ubaidullah rai kinga tintai kembere kenda akutenti mani kembere nga omare mu ken sorotu miya salam nungra himbe kari gili kahirnu ndarabo gumundi kembere nga soro nyerndi ken kahanara drapoliga sero nyernen kahanara drapoliga ken to gona kan itiken to goni arta'atu bun shurahabil tiken da drapoliga gili banu abduddar qablan sarundi arta'atu bun shurahabil kenda drapongutu nan sigitai kengra drapongutu nan sigitai o maremu kengar jage mallumo na sawabunya kendo sena ali bun abi talib karrama allah wajha aro kenya megge mallemawo kenna qusui ali ra kari bakanu imari balame kenna qusali ra kari umadalame kinga ya watibe hotana ra drapoliga gili kahirnu ngasoro segindi kenkara drapoliga wodi kenda shuraihu bun khariz ken qahanara drapoliga nan sigitai gili kahirnu draponga ken ra drapoliga watibe tar ko gumunda ko innanti hojin wati khuzman
khuzman kenni munafiqin benu ga sage abdullah ibn ubay ibn salulu aga sage de kamu hili serebe yugo sage banan banu yo nyar kuma sage kunto kiro sahaba num bate qabila ngure uten sabura ikun imari gaja Allah sabura qawri gaja pruke itonan ko wal may qabla ngure muti kenyu woni khuzman ga awra salamin ya bate kam munafiqin yani tar khugumna ko ina de khuzman ani gan sago mosiri udi kota ara yugo saga gonya mosiri ara serenga ben kari udi kota ka kesuri rasa wen gona Allah harinda to khuzman tan sago Allah harinda ko inanti kebe hay kamanan kawo wai ti awoyin bene jahannama dunge yani kinga ko ken kawa gonda sahaba nuliga gili kinga ya sahaba nu yugo nun tokira halle serebe o ke yugo sage nyana har sana diken o jahannama ri keta kunto ahenun jaten tawo kemba uhudi gajan kira ga jogi ira ga diga madina iga sage nan diga madina unyu kamanu jara kembira sahaba ngana da te to khuzman te khuzman tin yagali anna yugo saga onya ampai ga joge be yanda kita Allah kileri wa angana kallen kita khana on sherin burawu Allah wa ngar jagana kinga yabana khuzman te telekin mana arjanan bi timbi men ike maggaja Allah sabura ko ike gaja ne qabla nya wure woto ike gaja qabila mpasande ya sabura kimbele maggaja Allah sabura ara kenko ni seunda bo ken su masuro jogi la ke begara kita kenda dewo ara dewo bane a kusagara ikutenti mani ari kutenti mandi ari dukari kembere Allah haren pegara kebe ko nandi jahannama dungenya ni ken sabati akama kembala Allah rengala ko bate be sahaba nu ga kabako kebe ke yugo be hadu khudun tenni jihadi ndi yugo saga nyane ara serenga ben kari nandi ken jahannama dunge khari sahaba nu kabako ka to kira hinum bate ari lagari kemo yari ari dukari yira ga dukali ma munafi'u libange pasa ay mera kenda ko nandi magajenya Allah sabura ira gajenya ne qablan pasa ne ya sabura kemre ari bange seruna ti ja munafiqin kemra ka kema dunni nan sagero munafiqun kutumbate na sawnya yugo saga o bega wari aro qabilan pasande bega wari ka amagga jenya Allah sabura kemra ho dambe o kenko ni islamin da besuna kento gollen ngabo gollen qoro ka hunu gollen lo angane golle ho nyana anna khalasindi Allah jatinya sabura anna golle ke khalasindi Allah jatinya sabura golle ke qoro ka hunu golle ke loy kingana nyana ga wanna hana ho dambe aga manya Allah sabura har kingana qoro kembere nga kenni funye khuzman qalleke kimo kembangani odangane na sabunya golle suntano lengi himbe go jihadin kamundi kembere akenda jihadin me ya kamanya Allah sabura ken sabura manna hakita i jihadin kembere nga serenga na golle sunya anga manya Allah sabura kembere o kemo warre amdan hakita ne kembere taro gumunda ko en kebe ga bu gilikaay nun dara po guminga dara po mudu kenani shuraihu bun khariz kembere ngati khuzman ra ken kari ken munafiqi khuzman kusaga tarwasun nan saka ma ken no kusara kari kinga hilla kari soroka bundi kenda drapoliga kahirun soroka bundi kenda drapoliga woti kenda abu zaid amr bun abd manaf kenda drapoliga nan sigitai gilibani abdu daru qablan sirun kembere kinga ya watibe te khuzman keri jonko ken khanai ara ken ka kari munafiq yare jonkoy kahirun ko drapo guminga kingani abu zaid amr bun abdi manafi ara kenka hanakari kembirenga kenna ngaleti sorotamundi gili bani abdudar qablan sirunga kenka drapo liga nan sigitai o mare manna to ke drapo uhdi kota kahirun drapo anya drapo teremburun tenga na sawnya sirasuna drapo liga angura lagara kembira ken sawra drapo ke anya drapo termurun tengare kaisu ka mante yo kamani dukini kallenga mani sabura abu sufyan gara sabutene beriya ara abu sufyan gara begunde beriya ken sabura yu ime kuna kanen har yana kallana ima drapo ke woni anta to qosedi honda kara huwa utun suruka bi kenya haiga kara huwa utun gilibani abdudar qablan sarun kembira ti tarugumunda ko nanti kenga kara serebe gara drapo mudu woti kenda ibn shurahbil tarugu maken toko ka shurahbil bega kara ora kinga katai kelle niwo waqil ibn shurahbil tikena drapo tunan sigitai keni banu abdudar qabila surota muninga ora ko nanti surota membu drapo dige en kanema gajala surota mike itamuninya haike asuko mantenkara tike bega girikinga ni ibn shurahbil ya
tikengra drapo tu nan sigitai kenga nya keni munafiq yuge khuzman are jongo ken qane ara ken qakari ora ko ina de khuzman ke yugu sagani hagra soro sika kari na temenime ara soro sika kar na temenime ora ko ina di kebe gani shuraihu ya ara ken kari ken nanga halle abu zaid amr bin abd munafiq ken drapo liga ara ken qakari ken nanga halle kebe gani abu ibn shurahbiliya ken qara drapo liga khuzman ara ken qakari kama khuzman hagra soro siki ya kari na temenime gili kahirnu ndrapo gumwa kembrenga kewo munafiq yugo kewo asago en koyni kewa ko nan di yugo saga ni gajanga nani ka himbe gara ken kuma ken munafiq onye kembrenga odwa yana na oro mu'mina le mun sukisini munafiq wa ko gane golle be yano nanya Allah jati muren sabura o ke mun Allah ma na kenyo dangane oro salamu suko mande kembra tar gum na ko nan di kusrota miga karana yeme keta drapon to saka sirma kete himbe ga watu na sawunya qabla bani abduddar qablan siru kunya yi drapo gumwa sorota malik gajaranga sorota mi kesukara asukara kinga ya watu eti drapo ke saunden to tikenga nya ikome yoy wonyino kinyi kome ay gili bani abduddar komen qabla gili abduddar qabla nkomwa kembrenga kenya awai ikama nyugun su komanten kara kome yugo kani yugo sagai aken kahana aramiri nondi nandi kamanyunga konto kebe ikena kenka isai lala alla wasuro nima kembrenga kingani kome yugo ke woti kenda shu'ab wotna ra shu'ab aken kara aken komai tarugumunda ko nandi habasan kenyani wangan habasai ka komai gili bani abduddar qablan serunga kembra tiken kara drapoliga tara yugo sagao ara kembangandi tar hugumunda ko nanti akengara yugo sagao benya bani abdar qablan siru nangiri sirhana na wara masuru tamni iho mamenya na sawnya drapongara wuce benya ma nai umakata kalli kembrenga ta ti drapon dalla kenya ma din sui wa yana yugo sagao nya din sui kinga ni roke kome yuoi ga kalli nande shu'ab ti drapon dalla ma tara yugo sagao mbangani mosri tarugum na kenya ko ti wa abuda min sunufi shujaati wasibati ma faqa bihi mawalihi min hamalati liwah allazina qutilu qabla tarugum na kenya ko tara yugo sagao ala kenya bangandi gili drapon mutenga serbenuga karakane keta kunga konto gollebe keta akenda ken golle wutu tarugumna ko nanti drapo ndalla ma au kamana gajatai au kamana munumunu au kamana tarwasuti draponga ka awar jagan ko ya kebe gani suabu ya awar jagan ko yare awar jagan ko yana kangai aro kongemu aro sena ali yangem sena ali ka kendo serbe gana gem kya ko nan tangar jagan ko ya parce que melementa kenga gajaranga melementa ali ya gajaranga kembirenga sena ali kendo suabu ke kingani ikome go ke kina drapo na wucinya ma kairun yimenya ali nanti lala ke wasabati nanti drapo ke sena ali ga tarwasun nan saka kama kinno quswi ti sena ali ra akitun pili charbakai araka hanya na akitun pili charbakai tar hugum na ko na dikitege ga charbakai kitege kutege arakenya na drapo liga na atigiti musiri na akahukati giji menga are kane pour que drapo ke ma kanu hara kiten kutunte amadu ne drapo nan kanu na sawu nyari do koto mosiri kitu kutugo arakenya na drapo liga na kahukati gijimenga na drapo tikiti mosiri kenya ya ti alira akutenti mani tike ganya wati be ti drapo nsa untento sendi sirema kite himbe ga watu drapo kahirun drapo kenya Abu Sufyan ri kapalemwa drapo asa untento sendi sirema kite himbe ga watu na sawabunya kebe gani banu abduddar qablan sirunga kunsu ko manten karana yime kendange halle kome yugo bega garauti halle ken kana kara bosra suntano e qablan yari komuni himbe gan kawana drapondu ti drapon sa unten to sendi sira sumagde himbe ga watu tarugumunda ko nanti kempalle yare wali drapo kewtu na drapo kewtu baga sendi na wuratu kamuni wati kenya areda umratu bintu alqama yaru benuga bu na ligga jaranga yungumo benuga way ke yare ni kunyugoy
ora itogon saw ataron kama kiyani hindiri kapallemua akengari kiyani Umratu bintu Alqama yugunga kori drapon tunu drapon sa unten to sendi tike yare yanguru nandiga drapon tu na uretu kamuni gilagar drapon uretu kamuni quraysun ngara kengari nandi drapon pay yare nyama kenno qusui quraysun su qusagari nali yare ke kori purke islaminun na ma kata tora kena yare ke na sawunya islaminun da iya ran qusenya drapo gumenye sunda drapon tu wakenkali sunda drapon tu wakenkali kembelenga ke yar haygara utu quraysun kanu akama purge islaminun na mara kari kenno qusu itar hugumunda ko ina de quraysun li yare ke kori iri kori yare ke purke drapo na ma yire bakama kenna gale gayenga qoto nan ke degere islaminun do kahirnu e jonko intengo me Khalid ibn Walid ke kota nai awro kahirnu mangenga Khalid kan sirai aw gajengen tu mosiri Khalidi aramiri noni ati gajange ke purke on kata salaminu amma soliso bane foki on munumunu ro gileke halai nandiga buro salaminu palle ona salaminu kori ora ko inanti Allah haren sembe girenye na girengara iro halena ka kebe gani kala hunji siranuwa Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man kendi kapalle mu tangarage sirara kunta oni giren kama nanti ambana ikato yao okati yao kunna ma yanka keta harin yalugu nya ganani kairnu kuddema na o wutuna ndiga toyi ikunnan to girege kama o ma yanka few na kairnu sigumunge mu te kala huncenga fasa ala arena gajenge classe te hikima be aratu na ndiga gajenge na bonno su magana bonoro halle banga kairnu ngana buro halle na sawunya kairnu wujunu siki aro halle islamu kamun yer sere jamanga be ana tin sigi ne jonko ime islamu ngi sikonya na yoyugo saga onyana iro katana kairnu ngana buni kori keta gajengo bono islamu ma na sawunya gabe serbe no gabe he wujun sigiro halle sere kuna da kori honoro kane honoro halle kinga gajengo bono kinya sabuni alla arenda girege qoto mosiri na kangara qoten sagira bo Khalid khana agajangen to agundi aratu nanti solso suntai foke womburo gireke ay na islamu namburo islamu palle keta Khalid aro ikapalema Abu Amir al-Fasiq ira lamuru keta nanti imulingolo baka gajen kere ndiga munumunu do gireke halle ini imburo islamu palle ira kellamuru watibe ikhusagara mulingolo baka jamani iri igajallemu na ndero girem palle nanti wo junta lini Abdullah ibn Jubair rikapalle mun kama kina ya bana Abdullah ibn Jubaira ordon kini kala unji saranuwa kenno qusui ira kala nyankane Khalid ibn Walid ari kapalle mun kama wadi kanji sin qarandi jongo ni kala hunje ngafew kala hunje ngoni ga yanka bana singo sagene kina ya bana Khalid ibn Walid ati wasete mo makata sete giren kama ari kapalle mu usage nalikahu jamanga keta iri gajangya harsa Khalid ratu nandi haidga moberi igama sanse manyari igama pilatana kahidu ma islamu ngi bonni kena Hamza karnen kama Zubair ibn Awam ko karnen kama nandi awara islamu ngi gusawungu to yokuma kairun karduro kena ya watwe Khalid ra lamuru aro Abu Amir al-Fasiq ura lamuru tahilanen kahana nanti in junta li kala hunji saranu ko kama purge unkatu qalebun kena ya watwe Abdullah ibn Jubair ari kapale mu iperenden wati su gile Khalid sinu nyimenga bugu ara ordun kini tangaragen serenga ira kala hunje nyankandi Khalid ibn Walid riserun kama hilakari amasuri ma hilakari tahilaniga ira isaiti wora amasuri ma isage hilakari nande gaja nan kau ikapale mu kemra gaja en khoto Khalid ko ikapale magara timmo entaire foki una segira munduro girege foki undangi imburo salamu ku halleya kembale mu entai wa la hala beri ona to ke mo islam no katanoy ken no koy aro Abu Amir al-Fasiqi iri seru e khusaga mullihi la qarito junu to junu Abdullah ibn Jubair kamari kapallemu ibuiri iri ense rahila qari ken no qusuira kala hunchen jonko ya qomi kanji Khalid ibn Walid taskanin qahanai ama yaqitai kemra Umar mu aro kebe hay do me ken Abu Amir al-Fasiqiya Abu Amir al-Fasiqi annatu Allah harayna ke to sagai nante al-Fasiq kembere mitin Abu Amir al-Rahib leme wonya ma kelleme yoro salaminum banga wati kende Hanzalatu ibn Abi Amir al-Fasiq Hanzalatu kenyi sahabai Allah harin sahaba sirani
hodi gajangen kibaren ga wurni kinna yi akinna koyin gomperi aranya na koyin gomperi aranya ra Abdullah ibn Ubay ibn Salul ar kellen ya aranya yagi aw ken koyin kompendi koyin mati mehina gajangen kibaren giri juman ko tanga nanti sahaba nuni monsroni Allah arenga gajangen ndimen katu himbe go jihadin kibaren gini kenyare Madina bolontonguni aw todini ya khaylallahi irkabi ya khaylallahi irkabi hayya ala aljihad da ke qirne Madina bolontongeni kenna Hanzalatu ibn Abi Amir kenna yi awnya an kompeli tar gumunda ko ina ndike wati na janaba nyima wa mahar yankina gila taron ko ni ga sauke qirne qaneri ama hillo ya kenno qusui ari mo soro nigga yanyu kungutu nande ka usabanu nande harin yanki kemuro ayaga mure nande na janaba yanki bakiya kemuro ayaga mure o maremu ke wa ko ini nanti sahabanu Allah harin ya mar kanenga yan qoti ma mobe aro go tawnu na Allah harin jabi mobe ke sune ken taw manje goy haramati na janaba yanki kenno qusui ko sagari se to hongutu ni gayanyo kungutu nande ka hu islaminwa keta ka hu islaminwa tar hugum da ko ini nanti ugari uhud qurayni kara yugo saga onya mosiri kebe yani gaje ngiji membangenga kingani wasatunga kura ko nanti Abu Sufyan ri kapale munyi noye keta Hanzalatu ibn Abi Amir aken kana aken da miri noli nanti kebe gani kahirnu nyungun khore aken Abu Sufyan ine duje ina kare ine duje ina kahirnu ngaja nyungumen kare ken Abu Sufyan ken noni taraka nguto aw kamana safanum bo anatle musresui aw ken kalli bagi kane gili kahirnu safanua anatle musresui aw ken kalli bagi kane tarugum da ko nanti ma agotinto Abu Sufyan magotinto Abu Sufyan aga tindo Abu Sufyan watibe ara lamru tu Abu Sufyan kalli ken nayi kahiri go qawno ken bura hale qaya mai gina na sabunya ken ya Abu Sufyan min tan yiti Abu Sufyan ya kalle kembira qura serenga ben kare bagi kan ho natlenga o ken kalle bagi kan maga tindo Abu Sufyan aga tindo Abu Sufyan wati be ken kahiri wono wati ken da Shaddad ibn al-Aswad ken kusagara bura hale na kusagara kahanyan kanda kama na kari kebe gani ken mu'mini timande kingani Abu Amir da yugo ke akallen sawamu ke kahiri war Shaddad bun Aswad ken na kari kin ya bane wa'jala Allahu bi ruhihi ila aljanna Allah kusaga taw ta nyonginga nan ta aljannari Allah taw ta nyonginga nan ta aljannari nan kahu sherin purun kutuma kembrenga tarogum na ko nanti birambe aga kara Allah hare neman do kisenga kama ara malikanu ya wari yo kama na hure nyanki Allah hare na malikanu ya wari yo kama na hure nyanki kin ya bana Allah hare na sere wara tinga madina ya yakentir ti malgano kama na hure nyanki kin mana na kangai kembra yakenda ko nanti tigga yangen kirne kanenga bu bane tigena janaba ngai tamahar janaba nyanki akusa ga tawna Allah ran kirne kanen jabi tama janaba nyanka Allah arti ken tunga kin sabuni Allah ran ta dangan ni ti sirani ghasalatuhul malaika ti malkanu yana ayanki kin sabure yana Hanzalatu tongon ko no khusu wata ghasilatul malaika malkanu ngara sirabe yanki kembra ken Hanzalatu a kenya mu'mina timante akebe gana hawai ken Abu Amir al-Fasiqiya aken ka hu kahir nuwa Madinan ken ka ken da Allah renga taud debe sui ikiranta tauni ken debe ara Allah ren koni nan ka hu degrebe adiga ka hu kahir nuwa uhudi ko tan Allah renga ja Umar mu misan singabo wala yin khalage sigini ra Allah ga na dunga tai ko tatana o dangin ta kutenga na sau a taron kama kebe gani Hanzalatu ya aro uhudi gajangen kibaren kute o ken saka taron kama misan singabo duwa qarna اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء واتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء سعيدة